ini no request bold ada muthu wa different kha tshinepe ndi muthu wa different number plate asiyone the person na conversation ya wona go for it's very dodgy aye Mavungu drama with whose money ngachere danyi you telling me drama Mavungu ezori uchi request a bolt ya thanda uda ku 1400 and zwane na akapfa zwone ndi zwone ndora chisvika ndarai atonga requesta vanhu angakwata rumwe angakwata ro waste tshelede petrol yo swika nepo oda 1400 zombo ndora namla mrau auna nengengwendira chedza chanda kuya kwamba ndompa atomamba chedza ndamba macheloni ndi a thoma zwipfa zwori muthu wa requesta bolt a ḓo goloi iṅwevo kana driver ane a vho ri a si ene nṋe ndi shuma nga bolt arali ndi khou borea arali ḓa iṅwe goloi ni a cancela ti kana ni a reporta kha app na hune la option yo reporta there was as muthu arali a khou requesta let's say ampa discount na zwivhono zwori i khou ita vhugai na mpfoelela re munhu a ḓo tou ita 15 rand what wait at least you know JC in a tip, right? So you can't be asking me such things, you know. We don't really have to communicate, me and the driver. And then as this worry at them goloi ya ndiko thoma zwipfa kha zwithu zwezwi ni khou amba thu tea nda zwi pfesa kana ḓa driver kana vhathu vha ḓa vha vhavhili what's that aziyo ezwo zwithu tshipfi tshiṅwe tshifhinga ni tshi request driver o ḓa wa fasa tshiṅwe tshifhinga azwo tendiwa or ndo ri sei zapo nga tunga ri ngo joka maybe khamusi ndi zwa vhukuma mara hezwo zwine zwa khou ambiwa hafha ti aziyo driver o ḓa a yeṱhe ara i polo i tou vha i polo ara i si dead i tou vha i si dead zwori muthu a ḓe ende ara goloi i na tshika ti a ni ngo tea u dzhena goloi i tou vha i clean ndori na muthu wa hone u tou vha a tshi kona ndori u tou vha na good customer service ha ngo tea u ni sema zwavhuḓi vhuḓi no vulela vothi tea u ni vulela to bori zwino a thi zwino ara zwi khou ḓa kha vhathu vhatsu thi khou ri zwo zwa itiwa nga nṋe ndi dzula Western Cape ti so ara vhathu I think you're not muthu ndi nnyi. Some they would even offer you water in the car, sweets. Do you want to listen to another music? Some people they just have that thing in them or they treat customers well. Mara tshelede ya fana ti nori muthu ndi nnyi tshelede ndi tshelede. You drivers don't give a fuck about us clients. And expecting me, no, give me 5-star. Really? With whose money? Ono vya negotiate na negotiate wa rate. Hey, chipo to don't talk one the one. What if they suspend that? So normalize reporting them as well. What does going to know? Actually, this driver. What report you? Nanda would have bad customer service. Mom trying report. Avani block maybe for 3 weeks since I show. Hey, so there's a vendor. If a lot of people are coming out and complaining on Facebook, ask for tools. Report on an app. But no option. Andazi nyoto to amba but ya thoma zwipfa zwori madriver vha ḓa vhavhili kana a ḓa goloi si yone thi thu nda zwipfavho habe ndi khou sea badi ndi ra ndo dzhena ndi to amba uri godzi ya vhuya venḓa nezwa goloi si yone I've experienced it I think twice. So the very weird thing about me, I freak out if it's a white person.
Zinoona itisa ngore arrestione. What the genuine kana mini ya cancel. You must explain first, or you must call me first. Like, hey, I'm coming with a. I was requesting this N10. I was expecting a VW. This guy came with this other fancy BMW. I'm like, and he said no. He actually switched from Uber to Bolt. Zino ara na wana accident kana something happen. Musi reach ni tracker tiri to tracker or no ka app or oda drive if Exactly. So many things could happen. Udoko locate wa goloi it is no va kai mwezi no. Ara hata imwe goloi immediately ndi cancela. To convert to kana tangana zwo. Wait, maybe you wanna work on that day. Nisa goloi service and you really want clients. You're gonna use that car. Azongatendeliwe ezo. Okay, nda go nyawo ḓi ṱalutshedza uri ḓi tou ḓa vho goloi ine ni songo a ni ngo expecta yone kana vha driver vha ḓa vha vhaṱanu ni songo dzhena u a ripotiwa vha ḓi mu block muthu kana tsha dovha shuma. Uri na ndo litsha kuna customer na dzone dzi a sogolisa ni muthu wa ḓa sina tshelede no mbo ḓi litshela vhaṅwe vha ḓa vha sina tshelede. I normalize not taking cash trips. I don't need a moral. But the cash trip. Tizino ni a ḓa zwo ri itea misi la app. And one trip ya oni ya good. Problem heiḽa app ini ṱalutshedza ni tshi thoma trip uri muthu u khou shumisa khadi na kana tshelede. I ni ṱalutshedze ni tshi ya khayo. The moment you start a trip, it don't sumbedza uri u khou badela cash na kana nga card. But sometimes normalize calling your clients. Or is this where you're going for real? Like, are you paying with cash or card? Because when you talk about that, don't negotiate. No, actually pay in cash. Oh, you want or no? Actually, in quite cool. Now, when I'm going to manga bolt in a challenge, and don't want to know what you're going to condemn about to. Bangobasitana vanito da. Mango vhathu vha ḓa vho kambiwa vha soko ṱanzela kha goloi yanu zwithu zwinzhi mani vhaṅwe a vha koni u tshimbila vha nga maanḓa thi ndi shuma nga vhathu vho kambiwaho vhaṅwe a vha ḓivhi zwo uri ndi khou vha dropa gai ndo ri zwithu zwinzhi mani ndo wana muthu ane a vha uri ni a kona u konḓelela zwino nṋe ndo mbo ḓi ṅala uri ndi nga si zwi kone. Okay, I am late. Okay, hayi vhathu ndi zwone a vha riṋe ri shume nda u ḓi tou nṱalutshedza uri arali bolt i shumisa hani so challenge i both side i kha dzi client ya dovha vha na kha driver mara arali ni khou ṱoḓa ita extra cash zwi a thusa it helps. Yeah. Ndo vha ni muthu ane a uri ni a kona u konḓelela arali ni si na mbilu ṱhukhu ni nga si survive. Ni nga ṱoḓa u sama vhathu everyday. A thi ndi goloi yanu ngo vhona muthu a khou ṱanzela kha goloi yanu. Na thi ndi tshelede yanga ndi khou badela tshelede yanga. Kana vha request vha ḓe vha 5 goloi dzhia vhathu vha 4. Still, but still it means I'm paying for the whole car. So it would be the whole car. Kana vhathu vha ḽele kha goloi yanu ngo zwivhona ni ngo tou bva i ṱanzwa. Swikara na pai. Ende pai ni khou i vhona. So no wana muthu avho hone nga special nga weekend vhathu vho kambiwaho muṅwe muthu vha ni tou vha hwala vha sa koni u tshimbila ra ndi ni takule that's why you need to have a patient arali ni si patient ni nga si luge ni nga dzula ni ngo reportiwa musi. Yeah, that's true. And it's easy to join a lab as long as you're in a PDP. You just go there. It's very easy. So I'll advise if you want extra cash, you can just join. Javenda was always to request Uber Black app
asvika uno ndingakwatesa. Ione Uber Venda? I don't think so. Asi Bolt ione. Okay, Uber ya kondo wanara ti. Ai umwe na umwe. Machironi. Muchona mudhi. Ione Uber. I requested and the cars available the whole day. The whole day. So they were far away. To this cafe. None of my brothers wanted to drive me. And because I knew I was going to go drink, so I didn't want Orendi to drive. I requested the whole day. It kept on saying no cars available. No cars available. Yeah, that's bad. Anyone who's got to be somewhere very urgent. Then my thing was, I knew I was going to go drinking, so I can't be driving. No. So I was like, okay, if I'm struggling to get a car going, and then what's going to happen when I have to come back? Okay, the other thing that you can do, the other thing, especially aran performance on tizi ambori ninga request a Bolt aran kovono or drive ninga trust line ya phone number zao okay this stranded I'll call you. But it's not guaranteed. What if now I'm working somewhere else? What if the jet number then by 9 it's time for me to go and you have moved from a different location? Zwi depend kuri location ya mtu ga ufana na nne za zwino ti athi aita izwo zwa Bolt ndi to shuma nga dzi private client vha soko to mfoinela uri ya khomba ni nyise gai mara anga do price anga do fana ya Bolt ti ngori bo ninga ser comes in for example ndi ngonpa comes ndi Dorofontein and maybe ndi dzula Sandton ara ndi kho ḓo ni dzhia Melrose ndi tshi khou bva ndi Dorofontein zwi amba uri ni to nkhumbulela ndi nga si ni charge price ya Bolt ti zwi amba uri you need to pay more. So it just zwi bva kha relationship or okay this is how we work. Nṋe ndi khou ni thusisa nga nḓila ine ndo mbadelisa nga nḓila mara arali ni tshi trusta muthu vho you won't mind u badela extra ngori ni ḓivha uri ni save it. Bolt Go, women only and business. Who has used women only? Muṅwe na muṅwe ane a khou ṱoḓa transport as long as ri tshi ḓo pfana kha mbadelo zwino nṋe ndi dila nga dzi private client and zwi a ntshumela ti instead o soko ṋamedza muṅwe na muṅwe sa goloi yanu. Guys, are you still there or? And una iṅwe app ine ḓivha e-drive ndi heiḽa ine arali khou i shumisa ni negotiate uri ndo badela vhugai i tonga auction so thi ḓi zwo vhathu vha i ḓivhani. Ani ḓivhi e-drive ndi to amba uri ndo badela vhugai and then driver it's like auction. Oh, and then you put zero. Oh, taxi ya ḓoroboni ndi vhugai? 20 rand. Ndo ḓo badela 20 rand. Ni amba uri ngo badela vhugai ndi khou ṱoḓa ya gai let's take nari ndi khou ṱoḓa u bva Alex ndi khou ya airport ndi ḓo badela 80 rand. U vhona vho driver hanefho ane a vha uri ḓo accept 80 rand ḓi ni accept ani ḓivhi e-drive it's work much nṋe ndi shumisesa nga maanḓa vha ḓo ita zwezwo zwa venḓa tshi swika ra hai mara ni khou i vhona uri airport ndi kule ari ntadzeni nga 20 rand. a u negotiatiwa. Oh no. Nṋe ndi shumisesa yone red kwa airport hapo ya airport zwi a ḓura nga Bolt na ya kha e-drive na so kana rand ndo badela 50 rand.
Rumba ndosvika mushumoni nawazvo. Late. I'm supposed to like check in at the airport. No. Where are you off to? Johannesburg. Who guys? I'm very far away. I'm going. Yes. Ambare wig, ana wig. I'm gonna disconnect you guys. Okay, I'm not sharp. So sorry. Invoice and they will also touch us what's happening on the background. Yeah? Now we're the end of space changa. I'm flight. Here we. Vantu vana vambi mse. Nakani space natola maka sign language na rutambisa ari zvino risakoni vari kumonana nomonana nga sign language zone. Ti host uri Nendofa mavungu achiri Nendofa mavungu achiri kwa disconnect and tamsi chiko crash space ishi. Ava disconnect man. Somebody doing some mind. Hey, ndiwa komba za chisauro dzina drama. Listen, don't watch out. Hey, invoice. So vele vantu ari busy. Why rose kutojoina rose kutofumura rose kwami. Kani vantu ni busy ni mishumoni kana ni zvikoro nokutangana mimi. Aibo, atizino vantu avakodana topic tizino kwamba nga bold ungari patu auchena zvine bangamanga. Hai machetse ndakatira busy nyana rikubuya zvezvino 5 minutes. Ni busy nani nema. Nema ningajana ka space ni meeting ida ndikufesa meeting code. Vutlari. Ai, Vutlari oshawa. Le nake ya tsamaya guys.